Moje prvo saopštenje se odnosi na informaciju koju smo dobili i kontaktiran sam direktno iz Republičkog inspektorata da se na prostoru naših sela vrši konstantno jedan veliki pritisak na građane u smislu da im se nudi određeni novac i pritišće se da moraju da glasaju za vladajuću partiju u ovom gradu i to ide do tih mjera da oni sada taj novac daju iz nepoznatih izvora i republički inspektori su naglasili da žele da utvrde o kakvom novcu je riječ i iz kojih izvora taj novac uopšte dolazi. Mi zbog toga pozivamo i pravosudne organe koji su zaduženi za ovakve manipulacije sa narodom u ovom demokratskom našem društvu da ne ponižavaju naš narod, da mu daju slobodu da glasaju kako oni žele i da na taj način omoguće da jedan demokratski proces glasanja bude obavljen u gradu Doboju, u gradu slučaju, nažalost, kako ga zovu svi, a mi ne želimo da se on više tako zove.